Ka Office u District Horticulture Officer West Giant Hills Jawai, haka arpulai terik jemang kala penlong da kerensan peninam yaki marep mariang, kabetip kum ka Horti Fair com Exhibition, ka bahap hapo Commission for Integrated Development of Horticulture MIDH, jaw usnem arhajar arpulai arhajar arpusau. Ya kene kerensan peninam la penlong ha indoor hall jong kadar barsnong lathat labo, Haga jingdon lang u Deputy Commissioner ke West Giant Hills District ba BS Solia, ka kong DC Sotun Director Horticulture Meghalaya Shillong, u Director Horticulture Officer West Giant Hills ba S Rani ba kinong rep ke district. Kinong rep na keleng kisnong jong ke district kilawan ra ki marep mariang ba per bala benta halaki jong ki kerdan jong ki marem ba kentup na du ki jur ki chep ki sok ki pai ki sentiu ki skut na lor ka ungam achar ki jai umso ba per bat ki wei de ki marem ka kong DC Sotun Director Horticulture Meghalaya Shillong ha ka jingkren kalaong ka jing penlong ya ka exhibition na kapor ka long ban penslor bat aimen sim ki nong rep bakin lep ha ka kam rep kam riang ka jongki bat ru ban ya phliu jingmut mar kliang khnang ban tip shu ya ki lat kilinti komno ban pen bha shu ya ka kam rep Habaya day bat ka scheme MIDH ka kong DC Sotun kala ong baka day ka scheme jong ka sorkar kami ka balong 9% bat 10% na ka sorkar jala. Kani ka scheme ka mang ban penkiu ya ka jingtung ya ki jur ki so ban sumar ya ki so ki pai onda dep khet ban shnai ki so bat ban penya yo ya ki. Nalor kata lamang ru ban penkiu ya ka jing penmi bat ki jing yo jong ki nong rem ban pen bha ya ki jing la ban penmi da ka ba ai ki sambai ki babha ki tenrai jingthum ki babha bat ban ai ka ka babyang na ka benta ki jingthum ban thau ye ki lat ban yo kam na ka benta ki samla nong kendong ha ka liang ka kam rep jur neso bat kumno ban le iki mar rep bala dep khen uba BS Solia ha ka jingkren ulaya ro e ka jingtrei kam katnat horticulture ka bala penlong ye ka ne kerensan na ka benta ban penslor ye ki nong rep ka district bat ula ban khia ye ka jingdon kam ki officer ki bapet ya ka rep ka riang ban yara bat pensyai kinong rep ha ka baya David ka rep karyang ha ka baya David ka jingpenan kam bakla ya ka kerteng jo ocean rai ne shermit la ka dong u DC ula ongkum ka district kan shimkhia halor ka ne da ka baya kendu ki officer ka tanan ha ki ne ki sni ban kren bet khnang ba kinong rep ki bala tresh tom kiram du ya ka hong ki weide ki bala ai jingkren ki long uba S Rani District Horticulture Officer Jawai Ba Dimansan Lingdo Assistant Director of Agriculture MKT West Giant Hills District Uba R Lamare Assistant Director Horticulture West Giant Hills District Bat Chairman kala ka Dong Turmeric Cooperation Union LTD Giantia ba Mejes Demung ya ka jinya lang lapan kut da ka jing sam khusnam shakinong ram ha ka jinya lang ka bala penyat da ka kong Risa ka ruling do SMS Agronomy bat umeban fikir Kharbuli Farm Manager KVK di lim syukur atau kami tengah exhibition syukur snap di rakaman sir bagi jadi nanti bala sih hari mesti berbuat dan biar exhibition kami kanong kabakam he batkin kambun susu ki ban ai testimony jadi ki ban ai ki plan jadi ki keren nak kalian ki nomrep nak kalian ki nong ki badan keti ni ki batre ki kam bagi nyatu ki khana ki bagi nyatu ki jing shem ki ba la ai min siam shushu bade kadang nai ki badang kam khap kiu na kabai ki pateng shakawai ki pateng bagi haban shim ki senjam ki ba no ban penne ade tu ga hendo ki ba rap beriang demi lagu shinrai chmet shadu ki so ki pai ki senti ki skol bagi ki be di ki pemi na ka liang pemariang yang hendo dia kata kita ki department rule beda kita ki beda kita ki kam water conservation soil conservation bagi train kat bahagia syak kita support dia kam nam jliu kan dengan hak di lebab bagi dia dalam ni West Giant Hills ki district ki bakli bapet ki district ki office beru ki bala long no Majid Kersai, bagi pro, Jabien, smart, belum intelligent, officer muda di West Giant Hills, bagi ini saya haban asyu pada
kejing syukri kejing sapriang susu ya kata ek bani day hok ban ai si longrat bacikipat ba kumbadai ban kini ban yo lapan slow ban ba kadang kejing nasi kejing pelengkap makla ya kerteng Shinral yang cermin lakadong dia kum ke distrik ini Shinkia yang kata kerpa di Maharani distrik horticulture officer bagi dia kedua no ini sini baginya yang dia keren banyak pembet yang dekat kamu kumno bagi nomor ini latresh tom pada pemi atau di lakadong terberik pada hak apa ketika society bagi nom sya top no kumwe hakayo marbu hakayo ketika yo ngomong kadang ke competition kadang biaya kat ala kam bandi kam bun mani yi para majan mani yi baik man para nore hakar komti tangi bab kendet ni ti la kadang ru la termerik nasim bala khleno di gibi kijat bala tepa plastik bala su ai bala stok la kadang ti bala ai dan bab bala yo ya ka jai tang kalian kadang ni kita buat sini big steps kita senja dengan shim dengan usia keren tanggung tu le siapa siapa ikon kita dia pergi ke board district di consumer forum inilah dia ras consumer forum tu ini jadi kamera pendek ba kiba dei hop ba tre hop ba kinamrat kiba trish tom shai ga kam kini yo be ga hop jogi ba kinum dei ban sha thop aku dulu bentar aku dulu ke lali lagi dulu ki middleman marga yo kamne tan hangi hajwai kamne tan ne west area hills yo be he ulah kadang termerik bla pra yo cai tagi le aktif ga sha ora koi perfect di nrei ban ka ki labun ki jian di asu tu lah sunra cumen minangi naka wei jaka bathum na wei jaka bara yang ti upoi shidu shi jaka sasidian ki duriau pachatai ulong no kami ka kalong taga koridor adu kata tri beli tu kecing koridor ba upoi shidu stai sasidian duriau ladam la i marka jo ba beri ki mendong kan jo hi ba ki lek ka bala koridor kan sedang minyo hi nang ni nako nak tu ni jaka barat bathum Dia ke exhibition kadai ba limang tika aga scheme FIDH. Tika scheme FIDH kadai ke state scheme. Kadai ke scheme ba ai ke serta kebi ini. De kadai ke scheme umdai bagi isu IA yakin nomor juli. Ndai kandai 10% ka ai ke serta kebi. 10% ban ka ai ke state government. De Ngakaman jigun ba khamtam kinograt ha West JT Hills ki babun balayo e kadika scheme MIDH ya trishton de nakwa ban IPP kinograt nabarta kidon ki jaka bangala lepe ki cuma lanjong de nasyam kinograt ki ya trishton sisa de hakadika scheme MIDH gibun ba ki activities lagi ki jingtrai bagi haktrai kata ki engineer ki program bagi Cina ki nasri bare tenan tak ada ki engineer ki bagi penroi sampai jurus ki sampai sendrai ki sampai seing nantak ada nantak don kawai ke program pengakua bagi program khamtam jo West JT Hills ba sunga berpikir kia lemar kadeka kadeka mission jumi kadeka Cyprus rejuvenation kumno ba min penkim bian yakite so nyam tera kiba pila shupie konsuet daki proposna te sunga gitu kinobra bayo tentang kaskim ngakerpat sisaya pi khamtam ba fidia suma pat nakapor sa kapor kini ki district officers dengan ki ai training kilogram dengan tempat suhaya buat yang jihikai ba khalang bagi yo cemutan namar ba yo ni ukasi mandri lu la de ni so nyam tra khasi bagi on
Unir ulah da bio ya ka geographical education. Ila yo ya ji ai ta. Nila mun ina office nanti ka po na teriak ngin sakhat kendian lo kinongran bakumno ba ngin berbahayo ya kadi ka ji ai jo uso yang terang bila ada bio na lo siwa. Dengan tempat di semua kinongran ka eke ji kai ba piyo ka office PHO so yang buat nama ba la slam lo so ni iba la santos nem kinongran juni kim nang ban supan la ni kim tere ban supan mentang keti longila buat akanika rejuvenation program pengiong te ngakwa ipi kilograp suha bapin yakit kia